Rusiyanın Пермь şehrinde barot zavodunda yangın yüz berdi. Yerli hakimiyetinin malumatına göre, iki insan ilak oldu, bir kişi yaralandı. Alevlengen zavodda raşistler Ukraynalarına hücum etken Grad ve Smerch reaktiv sistemlerinin parçalarını işlep çıkaraydı. Ukrayna'nın Bayraktar pilotsuz uçucu aleti bazar ertesi kunu sabah Zmiyini adası yanında Raptor denilgen iki Rus katerini yok etti. Bunu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin baş komandanı Valeriy Zaluzhny bildirdi. Ukrayn pilotsuz uçucu aleti düşman patrul desant katerlerinin idare etilgen raketalarının hücum etilmesinin videosunu çekti. Hücum etilgen katerler patlap alevlendi. Mart ayında da Ukrayna müdafacıları Mariupol yollarında raşistlerinin Raptor katerini yok etken edi. Під укриттям темряви десантно-штурмові катери типу «Раптор» намагалися розвідати обстановку в районі гирла Дунаї. Відчувши небезпеку, ворожі катери ретирувалися у бік Зміїного, але і там їх наздогнала кара Байрактара. Влучними ударами два «Раптори» відправлено у підводне корабельне угрупування до крейсера «Москва». Olar 2 ay devamında Kuneş ve Kokni görmedi. Amaşımda tehlikesizlikteler. 100'den ziyade Mariupol sakini Zaporijye şehrine tahliye etildi. Bu Rus hücumlerinden kurtulmak için Ukrayna askerleri himaye etken Azovstal zavodunun kalın divarları olgan mağazlarında saklangan Mariupol sakinlerinin bir kısmıdır. Bazar kunu Birleşken Milletler ve Kızıl Haç Teşkilatı'nın desteginin insanlarını tahliye ete başladılar. Как малыша зовут? Святослав. Святослав, замечательное имя. Все, Святику я кулачок. Все, все будет Уже хорошо. 6 месяцев исполнилось. Вчера, да? Да, вчера 28. Уже еды у вас практически не было, да, я слышу? Не было еды. Заканчивалось. Аш ve sudan qıtmağa mecbur olgan binge yakın Mariupol sakini yeşil koridor açılmasına umut etip Azovstal zavodunun mağazlarında saklanaydı. Raşistler insanlarını tek Rusiyaga tahliye etmege razı olup, son bunu propaganda için kullanmağa istedi. Mariupol himayecileri işgalciler insanlarını sağanaklar ve mağazlardan kovmak için çok katlı binalarga tanklarının ateş açkanını gösterilgen videonun paylaştı. Raşistler Azovstal zavoduna uçaklar ve artilleriya sistemalarının toxtamadan hücum etip, tahliye hakkında anlaşmanı birkaç kere bozdu. Kombinat territoriyasında da yüzlerce adi insan ve 500'den ziyade yaralı asker kalmakta. Щодо поранених, це люди, які потребують необхідної медичної допомоги, але нам невідомо, чому саме їх не забирають, та про них зовсім не йде мова щодо їхньої евакуації на підконтрольну Україні територію. Наголошую, що ми просимо прогарантувати виїзд не тільки цивільних, а також поранених наших військовослужбовцям, яким необхідна медична допомога. Ukrayna hakimiyeti Qirshawga alingan Azovstal territoriyasidan Ukrainani tahliye etmek için çare ko'rmege devam etganini bildirdi. Наступна етап операції, звичайно, це вивести всіх інших. Там ще багато людей лишаються, в них багато проблем. Це було перше припинення вогню над Азовсталю вже 2 доби. Сподіваємося, що далі будемо працювати з міжнародними інституціями і зробимо можливим евакуацію всіх, хто знаходиться на Азовсталі. Будемо і надалі робити все, щоб евакуювати наших людей з Азовсталі, з Маріуполя в цілому. Організація таких гуманітарних коридорів – це один з елементів переговорного процесу, який триває. Він дуже складний. Тим не менше. Але, як би складно не було, вдалося врятувати більше 350 тисяч людей з районів бойових дій. Tahliye bazar ertesi kunu devam etti. Mariupol yol başçısının mesleğatçısı Petro Andrushenko o'z mashinalarının tahliye etilgende işgalciler tarafından to'xtatılgan binlerce Mariupol sakini de Zaporijye şehrine yetecegine umut etti. Cenkning 2 ayı içinde raşistler, ikinci Cihan Cenkinin 2 yılı içinde natsistlerge göre daha çok Mariupol sakinini öldürdü.
Рашистлер күчлерінің бір қысмына Мариуполь шерінден Попасная жыварына кечірді. Баштапнан малыматына көре, анда душман өз тактик вазиетіні ейлештірмеге тұрыша. Донецк юнілішінде ешғалжелер бұтын жебес сызығы бойы атеш açып, Славянск ве Северодонецк шерлеріні үдеметмеге азырлана. Украина скерлері душманға мұнасып қаршылық көстере. За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони вразили 10 БПЛА «Орлан-10». Зазнає ворог значних втрат, особливо у артилерії і на суходолі. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 10 атак російських окупантів. Знищено 2 танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої техніки та 10 одиниць автомобільної техніки противника. Ишгалжелер Луганск вилетінден башлап Запорижье шеріне қадар ава ұжымлеріне қаршы мұдафаны құветлештірмек үшін қошма учақувар ракета комплекслерін ішке түшірді. Украина жөнібінде есе душман ось позицияларını пекітмеге тұрыша. На Таврійському напрямку тривають заходи з перегрупування ворожих підрозділів, нарощування складових систем вогневого ураження, інженерного обладнання позицій, поповнення запасів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. На Південно-Бузькому напрямку окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Херсонської області, шукають слабкі місця у нашій обороні. Одесса шерінде сакинлеріні Украинаға қаршы наразылық білдіруф нумайшыларына кечірмеге чағырған 12 диверсант тұтылды. Бұны Devlet Тақиқат бюросында білдірділер. Тұтылғанларда бір чоқ автомат, құршын атыжы тіртібат, граната, пистолет ве патрон бар еді. Бұтын силя диверсантларынан бұрынын евінде сақланайды. Бұнен бәрабер исиянжыларда коммунистик тимсаллерінен байрақлар, Украинаға қаршы китаплар ве тешвиқат рисалетлері, советлер медаллерінен чанта, Георгий Шретлері тапылды. За задумами ворога, вони мали реалізувати свій злочинний план на річницю трагічних подій 2 травня. Слідчі ДБР порушили кримінальне провадження за державну зраду. Всіх передано Службі безпеки України для подальших процесуальних дій. В умовах військової агресії Росії працівники ДБР постійно проводять роботу щодо виявлення представників ворожих ДРГ, колаборантів та інших злочинців, які впливають на криміногенну та оборонну ситуацію в умовах воєнного стану. Зараз особлива увага приділяється Одещині, оскільки ворог не полишає планів захоплення регіону. Сабыр, бағышлап ве бірлешіл байрамы. Мұсылманлар сабадан байрам намазыны қылып, ораза байрамына қаршылады. Байрам мұқаддес Рамазан айы біткенні аксеті. Байрам намазы Киев жыбарындаки Чайки қасабасында ерлешкен Бірлік Медениет мерkezінің жәмесінде де қылынды. Анда Қырымдан көчкен Қырым татарлар ве Қавқаз мұсылманлары, Қырым татар халқынан етекчілері, Украинаны Руси стилясындан силянен құрчылыған мұсылман женкчілері, женк шарайтлеріне бақмадан мұсылманлар Аллах бұйырғаны кібі 30 күн девамында тан атқанындан күнеш қауышқанына қадар аш ве судан вазгечіп, фікірлеріні темізлеп гүзел амеллер япты. Аллахтан гунахлары бағыжланмасыны сорап, ve Рамазан айының сонки 10 гечесінде Қадыр гечесіні қыдырып, тежавузжы Русия женк мейданында еңілмесі үшін Yüce Rabbimizden yardım soradı. Müminler kaydetkеніне көре, Rusiya tecavüzü yarımada işgalinden başlandı, Kırım azat etilmesinden de bitmek gerek. Elhamdülillah, Allah bin hamd olsun. Cenk'e rağmen işte bu günlerge Allah subhanahu teala bizlerine kavuşturdu. Orazalarını tutmağa nasip eyledi. Allahu Teala tutkan orazalarını kabul makbul etsin. Bu zalim devletini, zalimlerini yenmeye nasip eylesin inşallah. Ve ben eminim ki öyle olacak inşallah. Ve elbette ki her daim söylediğim gibi gelecek Ramazanlarını, orazalarını Kırım'da karşılamağa nasip eylesin. 8 yıl devamında biz burada bu bayramları, mukaddes bayramlarımızı vatanımızdan uzak yerlerde kaydederiz. Ama inanımız ki bu sefer bizim toprağımıza gelen canavarın kafası burada ezilecektir ve gelecek bayramları öz topraklarımızda kaydederiz. Bu savaş yalnız
Ukrayna ve Rusya arasında dedi. Bu savaş doğruluk ve kötülük, demokrasyanı, totalitarizme, despotizme karşı savaşıdır. Onun için bir kimse bu savaşta tarafsız kalamaz. Çünkü eğer Ukrayna bu savaşı kaybederse bütün dünya kaybedecektir. Herkese daha bir kere bu mukaddes bayram hayırlı mübarek olsun. Bütün halkımızın Ramazan bayramı mübarek olsun. Bu zor günlerde yanada mabet turayıq. Ne kadar zorluk olsa da zorluklardan son yengil zamanlar geliyor. Onun için inşallah gönlümüz ferah olsun. Burada herkese Ramazan bayramları mübarek olsun. Allah Teala bizge hepimizge eve qaytib da quvonib gelecek Ramazanların gözetmek yardım etsin. Sonra çok Allah Teala bizim arkadaşlarımız sabır versin. Bir taraftan da aytmak isteyeyim, biz hepimizin hatırlayıp biz elimizden gelgence ne kadar güç, ne kadar Allah Teala bizge hareket vermeye verse o kadar hareket ederek bizim ana vatanımızın boşaltmak, inşallah beraber kullanıp bizim azat Kırım'da yaşamak nasip etsin. Amin.